Шкода толькі відсутку не маглі паглаваць, который ёсць у Менску. Таму мы вырашылі прывесці яго до нас, правда, прывесці з досыць такой непрастраннай, але канкрэтнай мэтай, нагодай, звязанай з ягонай дзейнасцю не толькі ў офлайне, як сёння кажуць, у звычайным жыцці, літаратурнай дзейнасці, палітычнай, рэдакцыйнай, выдавецкай, але і ў дзейнасці, звязанай з інтэрнэтам, з блогам, з распаўсюджаннем ведаў, ідэяў і з, так сказаць, пошукам сваёй паствы ў гэтай прасторы. Глеб сёння будзе распавядаць пра усе бакі сваёй дзейнасці, натуральна, але пра блог у тым ліку. Глеб, табе слова. Дзякуем за гэта. Відэа гэтай лекцыі цалкам потым можна будзе паглядзець на сайце Дыскурсу, калі што, глядзіце. Калі што, мы все сухое, даждзеся дома, у нядзелю вечарам сядзець, штосьці парыцца. Вы ведаеце, дарэчы, цяпер ідзе вельмі вялікая грамадская дыскусія наконт таго, блогінг, грамадская журналістыка, чым яны адрозніваюцца, і сёння кожны журналіст, кожны, хто павесіў сабе на шыю мыльніцу, а можна ўжо і не мыльніцу, у адным мабільніку змяшчаецца ўсё, дыктафон, фотоапарат, відэакамера, і дзякуючы звычайнай, разумееце, такой вось пукалцы можна весці жывыя відэатрансляцыі на інтэрнэт-сайт. І журналісты многія хвалююцца, што хутка не будзе што есці. Не будуць грошы плаціць, таму што кожны можа ўзяць тэлефон, зняць відэо, зрабіць фота, напісаць пра гэта перасказы, праўда, і ўсё, і журналіст сядзіць галодны пасля гэтага. У мінулым годзе в нейкім сусветным конкурсе фатаграфій, ведаеце, якая фатаграфія перамагла? Як гэтага завуць? Як Кадафі забілі, ён ляжыць каля бампера машыны забіты. Вось эта фатаграфія перамагла. І зрабіў яе не журналіст. Зрабіў яе нехта салдат на свой мабільнік. І гэта стала фотаздымкам года. І все адразу задалі пытанне такое, а ці трэба ўвогуле журналіст, калі нейкі салдат дастаў з кішэні мабільнік, сфатаграфаваў забітага Кадафі, і ўсё. Ну правильно, калі Кадафі ўжо прывезлі ў гэты універсам і за шклом паклалі, паказваць усім, тады ўжо все журналісты сталі рабіць і паказваць. Але такое фота было ва ўсіх. Правда? А фота забітага Кадафі каля бампера зрабіў толькі адзін гэты салдат. Ясна, што ўсе фотографы пачалі пасля этого хвалявацца, яны ўсе падавалі свае працы, перамагла фотка зроблена на мабільнік. Таксама не так даўно у Расіі быў выпадак, калі блогера Навальнага забралі в аўтазак. Ён в аўтазаку зрабіў на мабільнік здымак, і гэты здымак надрукавалі на вокладцы часопіса. Правда, хорошы здымак атрымаўся, як усе глядзяць яму ў мабільнік. І зноў узнікло пытанне, навошта купляць фотоапарат за 5000 даляраў, з наваротнымі, з аб'ектывамі, успышкамі, калі чалавек шоўкнуў на мабільнік, і гэта патрапіла на вокладку. І вось вы сказалі, што блогер адрозніваецца ад журналіста, што блогер можа быць больш эмацыйны і суб'ектыўны. А журналіст гэта проста вось чалавек без... Ведаеце, я вот сёння, калі часам праглядаю Facebook, вельмі модна стала вывешваць, што я еў на сняданак, што я еў на вячэру, якую я каву піў, колькі я туды цукру сыпаў. І вот это ўсё як бы таксама называецца блогер. Другі момант, які ёсць у блогінгу, калі чалавек амаль нічога не піша свайго, просто нейкія спасылкі весь час перадрукоўвае, нешта раіць, лайкі ставіць і ўсё, ён як бы ўжо супер-пупер як бы блогер атрымліваецца. Мне вельмі не падабаецца, калі блог дзеля блога. То есть чалавек завёў блог, ён з раніцы, што ён з'еў, фотаздымак даў, днём якую ён гарбату выпіў, вечарам, што ён на вячэру сушы еў, адразу этой сушы ў блог выставляе, все зайздросцяць, я ласось имею, так? Разумееце, альбо часам, калі чалавека называюць недзе, показываюць, ён выступае, пишут, што ён блогер. Что это такое? Это, разумеете, блогер, в моем разумении, это такое ж ничто, як, например, активист. То есть человека пишут у подпись, что он активист. Что это такое? Он историк, журналист, будовник, дворник, письменник. Кто он? Он просто активист. Так же самое просто блогер. Да? Это звычайно так каждый год, когда, например, на День перамоги показывают некого ветерана, пишут, что он просто ветеран. И все, то есть нібыта чалавек усе тыя 60 гадоў пасля сканчэння вайны больш нічога як і не зрабіў і застаўся проста ветэранам. І таму мяне часам бянтэжыць, калі я чытаю, што чалавек проста блогер і больш пра яго нічога, як бы сказаць, немагчыма.
Хоць, я думаю, кожны з вас, вот, якіх вы блогераў назовеце? Людзей, якіх вы ў Беларусі ведаеце выключна як блогераў. Малішаўскі. Хто? Малішэўскі, а? Липкович. Зісер? Вы яго ведаеце толькі як блогера? Не только я говорю, но Олег Анатольевич. Ну так, не, але я кажу, што з словом блогер, хто у вас найперш асацыюецца, што вось ён блогер і больш ніхто? Найперший Вадим. Глеб Владимирович. Дзякую, я журналіст, між прочим. Ліпкович. Написано блог. Да. Липкович, Мацкевич. Ліпкович, Мацкевич. Вось яшчэ аднаго вы не назвалі, каго я хочу, каб вы назвалі. Кто снял видео с Андреем Туром, который сказал, вы живете непосредством, ребята? Кабанов, блогер, правда? Да, який був, яким він був міністром, министром экономики, ці наместником, а після гэтага його повысили. Коли він сказав, що ви живете непосредственно, його повысили одразу. Вот человек, да? Вось. Ну, глядите, ви назвали Малішэўскага, так? Ён журналіст. Журналіст, ён працаваў намеснікам галоўнага рэдактара «Камсамольскай правды», так само, як медыакансультант працуе і так далей. Вось Липкович, например. Вот что вы можете сказать про Липковича, апроч того, что он блогер? А? Ну вот, начинается. Но я все позиционирую. Ну, коли позиционирует, тогда можно, правда. И дочку Мириам назвал, да? Ну, тогда можно, так уж и быть. Ну вот бачите, вот апроч того, что он блогер, что вы про него можете сказать? Що він крутий мужик. Чего он крутый мужик? Ну, тому що... Я провокатор. Ну, провокатор, але такий активний. А вы помните, дякуючи чому він став відомим, Липкович? Шик нет. Ні, до Шевкінця він став відомим. Ні, він змагався за заховання Севастопольської сфери. До гэтага ж. Ще до этого. А, він став відомий ще до гэтага ж. Що з гэтых був? Шост? Так, история с кефиром. Была история с кефиром. С крамы зник кефир то ли для диабетиков, то ли для неких там еще когось. Короче, некий специальный кефир зник с крамы. И человек стал змагаться. Вот у его Mein Kampf было, разумеется, змагание за то, как был кефир. И ён гэта здолеў раскруціць на грамадска значным узроўні. То есть ён, причем, як потым высветлілася самому, яму гэты кефир не трэба. Але яму настолькі болела душа за диабетиков, что ён пачаў змагацца, пісаць ва ўсе інстанцыі, што як это диабетики жывуць без кефира, верніце кефир, калі ласка, і так далей. І ўрэшце ён дабіўся, каб гэты кефир вернули. Пад нейкай там марачкай, нейкі завод зноў ж пачаў гэты кефир, значыцца, ў крамах пастаўляць. Ён стаў вядомы дзякуючы. Як вы думаеце, калі б ён асабіста для сябе гэтым займаўся? Напрыклад, пісаў, што ў яго там, не ведаю, у кватэры цячэнне, што ўвесь час. Труба, суседзі заліваюць яго, от ён бы пра гэта пісаў. Вы думаеце, ці раскруціўся б ён на гэта? Ні. Наўрад ці раскруціўся. Таму што кефір, разумееце, нават калі людзі не дыябетыкі, ім гэты кефір не трэба, то ў іх ёсць адчуванне, як сказаць, мы далучаемся да агульнай справы. Так? Вот мы змагаемся за тое, каб у дыябетыкаў быў кефір. Хоць, можа быць, яны самі за гэта не змагаюцца. Можа быць, яны малако п'юць, а не кефір, не падаваецца, разумееце? Но ўсё адно, як бы так адбываецца. Потым блогер Кабанов, приклад якога я прывёў, на прыёме ў шведскай амбасадзе, як бачым, за шведская амбасада таксама не вельмі добра скончылась, ён зняў намесніка міністра эканомікі Андрэя Тура, які быў п'яны, ён яго зняў на мабільнік і стаў яго запытвацца, чаму там падаткі выраслі, кошты выраслі, гэтак далей. І гэты намеснік міністра эканомікі адказаў ему: ребята, вы живете непосредственно. Вы живете непосредственно. И гэтак далей. І дзякуючы гэтаму ролику, спачатку все думалі, што гэтага Тура выганіць увогуле, яго павысілі з намесніка міністра, ён стаў нейкім яшчэ большым начальнікам. Вось, чаму гэты блогер так раскруціўся? Тут уже змагання за кефір не было, як вы думаете, чаму ён так раскруціўся? Актуальная тэма, якая датычыць усіх. Таму што ён гэтаму міністру ці намесніку міністра ў твар задаваў пытанні, якія кожны з нас хацеў бы яму задаць. Чаму так кошты растуць, чаму так падаткі растуць, чаму гэта так, а гэта не так, разумееце? І вось ён на гэтым таксама яму ўдалося раскруціцца. Каго яшчэ з блогераў вы можаце прывесці ў прыклад? Тут вы Зісер, прыклад. Як блогер, што ён робіць як блогер? Ну, это самая, подумаю, актуальная тема. Ну, принаймні, я виказую своїм рекламам.
Наприклад, Ну, наприклад, одна з самих таких, яка зачепила його весь інтернет, це закони в інтернеті, які зроблені в нашій державі. ага. В этой теме была распущена интервью на довольно централизованный, потому что его отказы для голосования. Не просто там некие выбухи эмоций, а голосование. Ну, насколько я пам'ятаю, його відкази були в такій ключі, що нічого страшного. Да, да. А я их обґрунтовал. Не то, что это я прав, если не прав, потому что просто обґрунтование было отказов, я его... Другий раз я пам'ятаю, його було змагання, він поїхав на чергове сафари, і його вілком шмат грошей вкрав у Ровно. І там таке змагання було, він їх пісочувати, скани рахунку викладав в інтернет, там вже... Я не, по-моєму, це нічого не скончилося. Просто от він якби пар випустив і все. Якби все на цьому скончилося. Чому я ось кажу, що кепська – це блог дзеля блога? Тому що ось це два приклади, як Ліпкович, Кабанов. Яны робили это, я не думаю, что для того, как попиариться. Но Литкович это по приколу, конечно, все робить. Там книжки, палец, кефир змагається, майки цікаве другое, правда? Кабанов это так само по приколу якби зробив, так? Але нечакано висвітлилося, що, розумієте, по-перше, сміятися з серйозних речей оказалося вигідним варіантом. Бо коли биться головой в стену и сказать, что я опять-таки не маюсь кефира, и на полном серьезе писать письма премьер-министру там, и так само далее. Ну, все скажут, слухай, есть важнейшие справы, и вон там куча чим заняться можна, ще чого ти на конт этого кефира. Так, а все це робилося з усмішкою на твари. Але коли, розумієте, робиться, наприклад, блог для блогу, от я привів приклади, що там сніданок, вечеря вивішується, так, часом дівчата люблять такі блоги для блогу вести, так. Я купила 5 спадничок. Ось фотоздимок перший, другой, третий, четвертый, пятый. Так? А ось я приїхала в Пашинок, і там некие туфли хорошие продавались. Глядите на этой туфли одразу же. Я собі думаю, навошта мне глядеть на твои туфли? Ну позайздростить, альбо сказать, який у тебе густ хороший, альбо кольки у тебе грошей много, що ти такі туфлі собі купила, як ось. Навошта гэта менавіта робити? Ось, тому мені, наприклад, цікаво, коли люди у блогах роблять, скажімо так, не веду, громадсько значні справи, або які дають широкий резонанс. Наприклад, Малішевський однойчі зробив цікавий пост у блогу, і він увечері, у непрацовний час, пройшовся по міністерствах і полетів, де тільки в окна горить. И высветлил, что у Министерства финансов лезть не дать с вечера праца, где там в окна горать, там этой тени ходят, значит, что такая праца иди. Недзе там только одно окно вартовника горит, разумеете, это так само далее. То есть, с одного боку, это ничего не ствержает. И вот тут адрозненне поміж блогингом и журналистикой. Журналист не может написать, что это министерство працует больше, потому что у них горать окна, правда? А блогер может выкласть из дымок министерства одного другого и сказать, поравняйте. Там тільки горить окна, тут тільки горить окна, правда? Ось. І часом, розумієте, у журналіста є сама головна перешкода – це проверка границы информации, верификация границы информации. То есть, коли некто вам сказал что-то абсолютно докладное, например, на Конславянского базару, и вы уверены, что этот человек не слушает, бо він там працює вартовником у этом комплексе, то этого мало. Человек говорит, ты же не пишешь, что я тебе сказал. Ты с работы уволят, и все. Вы телефонуете туда, вам говорят, альбо без комментариев, альбо мы с вами на эту тему говорить не будем, альбо пишите письмовый запит, тягом месяца мы вам откажем. И вот тут журналист упирается у стену. З одного боку він має абсолютно докладну інформацію, у яку він не сумніється, а з другого боку він не може її надрукувати, тому що він не може її ніяким чином підтвердити. Розумієте? Блогеру в этом плане простей. Меньше отказности, никто его на СМИ не закрыли, никто ему огромный штраф не впаяє, потому что коли там нема образи, а есть просто чутки, то штраф за чутки впаять вельми тяжко, мені здається, навіть коли він некий великий секрет видасть, що там, не веду, шкло не то, что треба вставили в амфитеатр, ці нечто такое. Вам доводилося чуть про то, що білоруська культура, мова і історія гине, помирає, або вже померла, якби, що все вельми кепсько, такий плач, вічний плач обсторонців. Ви ведаєте, я вам хочу прочитати один текст. Я писав його колись про білоруську мову, але слово мова тут можна замінити на слово культура, і все буде то ж саме. Він називається «300 спартанців білоруської культури».
Беларуская мова у Менску рэдкі від. У паспяхова зрусіфікаванай камуністамі краіне адпаведная сталіца. Мода на грэблівае стаўленне да беларускай мовы пайшла пасля апошняй вайны. Тады ў Менску засталося каля 50-80 тысяч чалавек, а цяпер пад 2 мільёны. Пасля смерці Сталіна, калі людзям выдалі пашпарты, вяскоўцы выправіліся ў горад шукаць лепшыя долі. Да таго ж, паводле хітрага савецкага плану, людзей тасавалі між саюзнымі рэспублікамі, каб сцерці іх нацыянальную адметнасць, зрабіць іх аднолькавымі, касмапалітамі. Тады з'явілася гэта грэблівае азначэнне калхознік. Не, яно не было сінонімам калгасніка, чалавека, які працуе на зямлі. Яно грунтавалася на недасканалым веданні рускай мовы, на прыродным беларускім акцэнце. Савецкі чалавек мусіў размаўляць выключна на вялікам і магучым. А каму гэта не зусім удавалася, той калхознік. І калі ў вёсцы моду на рускую мову не было, як і няма і цяпер, то гарадскія людзі мусілі выключна абшчацца, а не размаўляць. А прыхадні, што панаехалі сюды з усяго Саюзу, пасмейваліся над беларусамі за іх г, ч, з. І пазаўчорашніх вяскоўцаў так пасмейваліся вяскоўцам учорашніх. Я шчаслівы, што не памятаю Савецкага Саюзу, што пайшоў у школу ў 93-м годзе і грамату за першы клас меў ужо з гербам незалежнай Беларусі. Тады адраджалася беларускамоўная школа, але мае бацькі, як узорныя савецкія людзі, аддалі сына ў адзіную ў раёне рускамоўную школу, таму што там адукацыя лічылася лепшая. Лёс усё вярнуў на свае месцы, і сын вырас усё-такі беларусам. Калі я вучыўся ў 7 класе, то па сваёй ініцыятыве пазнаёміўся з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадулінам. Мова дзядзькі Рыгора вельмі ўразіла мяне. Я стаў хадзіць на літаратурныя вечарыны, канцэрты беларускіх музыкаў, пазнаёміўся з гісторыкамі, мастакамі, навукоўцамі, пісьменнікамі. Ведаеце, гэта зусім іншы свет. Гэта свет культурнага і інтэлектуальнага дыялогу. Гэта свет еўрапейскага, а не азіяцкага мыслення. Свет любові да гісторыі сваёй краіны, яе мовы і культуры. Ці утульна мне ў сённяшнім Менску? Я часта задаюся гэтым пытаннем. Мой асабісты свет беларускі па духу і мове. Пераважная большасць маіх сяброў знаёмых размаўляе па-беларуску. Пераважная большасць найлепшых інтэлектуалаў Беларусі таксама. Ніхто мяне не пераканае ніколі, што беларус можа напісаць нешта вартае па-руску ці на нейкай іншай мове. Няма такога паняцця, як рускамоўная літаратура Беларусі. Ёсць руская літаратура паводле мовы, і ёсць беларуская літаратура таксама паводле мовы. Агмень беларушчыны заўжды падтрымлівалі 300 спартанцаў. Ёсць яны і сёння. Таму, калі нехта крычыць, што мова гіне, гэта не апошні крык. Мова гэтаксама гінула і пад царскім прыгнётам, і пад прыгнётам панскім. Яна гінула ў час Багушевіча, і гэтаксама гіне і сёння. А мы наіўныя радуемся, калі пачуем беларускае слово ў тралейбусе, на рэдкай рэкламе альбо з радыё. Прызнаемся сабе, беларуская мова ў шырокім грамадстве заняла батлейкавую ролю шыльдаў і абвестак у транспарце. Калі ты сёння ў Менску гаворыш у транспарце па-беларуску, на цябе глядзяць альбо як на вар'ята, альбо называюць апазіцыянерам. Я не вар'ят, ёсць даведка, і не пазіцыянер, не належу ні да адной палітычнай партыі. Я беларус, вось моя рэлігія, мова, вось мой дух і моя рода. І прыцягнуць людзей да беларушчыны можна толькі сваім прыкладам, каб яны пераканаліся, што ты не першае, ні другое, а нармальны хлопец, якому ёсць што сказаць. Некалькі гадоў таму я напісаў зашлівы ліст на фабрыку камунату. Маўляў, дзякую вам за такія смачныя цукеркі, але давайце напішам на іх на 2 дзяржаўных мовах. І прапанаваў свае бясплатныя перакладніцкія паслугі. Кіраўніцтва фабрыкі ўспрыняло прапанову з вялікім энтузіазмам. За месяц і 2 мне давялося перакласці іх на 500 назваў цукерак і шакаладак. На падзяку мне зладзілі экскурсію па фабрыцы, пасля якой я не мог бачыць цукеркі ці не год. І вось цяпер у краме накупляюся чырвоных каптурок, конік, свавольнік Алёшка, гарэза. Чым казаць, што мова гіне, давайце зоймемся такімі вось маруднымі, штодзённымі, маленькімі справамі. Калі будзе 300 спартанцаў, нацыя выжыве. Это вось такі тэкст, які пісаўся перад перапісам насельніцтва. Помніце, нас недавно лічылі як баранаў пагаловак. І там была вельмі хітрая фармулёўка ў тым перапісе, якая мова для вас родная. І ў дужках было напісана мова першая засвоена ў дзяцінстве. Што тут хлусіць? Што тут хлусіць?
правда? И под эту формулировку, я думаю, некая астрономичная хибность отсотка людей назвала природной мовой белорусскую. Так? Правда, большинство мусила Антарасянку написать, конечно. Правда, те, кто уже истинно городские люди, мусили написать, что они по-русски эту мову засвоили, альбо принамсі стараються. Но мне здається, що якби вот эти все висовки про те, що мова гине, історія гине, культура гине, это все, як кажуть, те, кому нема чим зайнятися, тільки сопли розводяться на гэтай темі. Так, про блог. Про блог. Блог, як такий, я веду 5 годов, з 2007 года. Спочатку это был блог на Тутбаре, потім раз 2 года это став самостійний адрес по різних причинах, по технічних причинах, тому що там часом всякі було проблеми у їх недосяжні було і так далі. Ну і тому, що зареєструвати свій адрес стало вельми досяжно, там за год треба заплатити 90 тисяч, 80 тисяч, нечто такое. Ну, это абсолютно досяжно. Вот. И вот это понятно, как бы культура и блог. Я хочу показать несколько прикладов, как это для меня перекрыжовывается на неких конкретных таких вот справах. Упершыню это перекрыжевалось в 2008 году, когда я доведался про то, что народный поэт Григор Барадулін, народный поэт Беларуси, як би живе у не вельми добрым материальным стані, мягко скажем. Про то, что пенсия у его самая звычайная, за то, что он народный поэт, и он отрымливал 100 тысяч рублей придачу. Ну, это при том, что некие там былые депутаты отрымливали ее. Вот. И я подумал, как можно допомогти здесь Григору, как можно собрать гроши, как він мог нечто больше себе дозволить. У его дома на той час были великие завалы книжек, потому что часом, когда ему выдавали книжку, ему отдавали там 100 экземпляров, вот, девай куда хочешь. Там. Вот. Я подумал, что треба этой книжкой распаўсюдзіць. Каб люди, причем распаўсюдзіць ягонымі аўтографамі. Каб люди могли атрымаць книжку з ягоным аўтографам и ахвяраваць нейкія грошы за гэта. Вельмі важно было, каб гэта не был продаж книжек. Потому что, по-перше, продаж книжек – это незаконная предпринимательская деятельность. По-другое, разумеется, такий момент, что якби сам поэт продае свои аўтографы, и он был не вельмі добрый с некого этичного пункту гледжання, и я думаю, не вельмі ёмкі для яго был бы ён. Тому якби это было сформулировано менавіта так, что вы ахвяруете грошы на добрую справу, а взамен атрымліваеце ў падарунак книжку з аўтографом. И калі я повесил эту обвестку на блогу, то я не ведал, чего чакаць. Я думаю, ну, может 10 человек, может 20 человек адгукнецца, правда, и дапаможа вырашыць, дапамагчы. Але дзякуючы таму, што гэта перадрукавала шмат сайтаў астатніх, як бы людзей адгукнулася вельмі шмат. 500 человек адгукнулася тады падчас гэтай першай акцыі. І калі вот эти 500 человек адгукнуліся, я стал думаць, як раздаць 500 кніжак цяпер. Потому что калі всіх сабраць в одно место, так это мітинг будзе, і што ж гэта такое? Задляруть нас разом з кніжкамі, потым як рэчыўныя доказы напішуць. Вось. І тады сапраўды гэтая раздача кніжак такая выглядала як гульня зарніца, як такая вайнушка нейкая, потому что спачатку, калі мы прызначылі сустрэчу каля помніка Якубу Коласу, и люди стали приходить, и я гляжу, что уже милиция, что там такое, натолп таки стоит, что они там разбираются, ці не Якуба Коласа шпіліць збираються. Вось. И там довелось тады машину с книжками отогнать в двор и застаться только одному, например, каля помніку, и всем сказать, что вы сидите у двор там, каб атрымаць гэтай книжки, правда? И потом люди, калі вярталіся додому, написали в интернете,
пошли книжку забрать, некую войнушку погулять. Тут это самое, иди в двор, там будет белая машина стоять, подойди, скажи пароль, потримай книжку. Вот, і люди думали, що така легка параноя. Ось. Ну, але там сапраўды, якби, мне здаецца, была некая небяспека, што нам просто нас пагоняць, а то мы немаведама чым займаемся. Таксама там такая была войнушка, што каб людзі кідалі грошы ў канверт, а гэтыя канверты там перыядычна запечатваліся і хаваліся ў трэцюю машыну. Каб зусім гэта не кажуць. Ну, бо было б вельмі сумна раздаць 500 кніжак, сабраць кучу грошай, і каб гэтыя грошы нехта забраў і сказаў, што вы тут бізнес развялі незаконна. Вось. І тады гэта была першая такая акцыя, у якой паўдзельнічалі каля 500 чалавек. Весной гэтага году я рабіў такую паўторную акцыю, таму што 3 гады прайшло, і ўзнікла патрэба такой паўторнай акцыі. Прычым зноў ж ні адзін, ні другі раз, сам Рыгор Барадулін не прасіў пра гэта. Ну, это была моя ініцыятыва, таму што ён вельмі сціплы чалавек, і ён ніколі не скажа, што мне там грошай не хапае, там, каб жыць і штосьці такое. Але. І ў гэтым годзе ў гэтай акцыі паўдзельнічала 750 чалавек, 750 кніг было раздадзена, ўжо на гэты раз нам далі памяшканне пад гэта. І гэта ўсё выглядала больш цывілізавана, ўжо такой вайнушкі не было, хаця канверты запечатывалі і ўносілі партыямі. Гэта ўсё не было. Заўсёды, калі робіш такія рэчы, знаходзяцца людзі, которые гавораць, ну ніфіга на імені Барадуліна папіарыўся, да? Заўсёды. Прычым ужо некалькі акцый я такіх рабіў не толькі з Барадуліным, і чамусьці вось у многіх людзей ёсць адчуванне, што ўсё гэта робіцца выключна дзеля таго, каб папіарыцца, парэкламаваць сябе, парэкламаваць свой блог і гэтак сама далей. Ну, калі звяртаць на гэта ўвагу, то можна проста сесці і засумаваць. Сказаць, ну вот, зрабіў добрую справу, а тут пачаліся такія размовы. Для мяне той прыклад быў вельмі шакуючы пра то, як эфемерная інтэрнэт-прастора, ананімныя каментатары, наведнікі, якіх ты не ведаеш, ты ведаеш іх толькі па ніках, ты не ведаеш, хто яны, колькі ім гадоў, дзе яны працуюць і так далей, як вось гэтыя людзі матэрыялізаваліся. І пра то, як гэтыя часам нашы людзі вельмі спачуваюць адно аднаму. І в інтэрнэце это зрабіць лёгка. Нехто напісаў, там, ой, у мяне там нейкая праблема. І все такое, мы табе спачуваем, трымайся, мацуйся, каб табе ўсё было добра і так далей. Гэта вельмі лёгка, правда? А той прыклад, калі людзі дасталі грошы і прынеслі грошы, разумееце, хтосьці прынёс 20 тысяч, хтосьці прынёс $200, хтосьці прынёс 100 евро. Усе это для мяне было вельмі тады дзіўна, што так гэта адбылося. Але пасля таго я ладзіў яшчэ некалькі акцый па збору сродкаў. Напрыклад, 2 гады таму, у 2010 годзе, у нас была такая экскурсія для журналістаў Брэсту, Орша і Рагачоў па мясцінах Караткевіча. І разумееце, у Оршы ўсё добра. Вуліца Караткевіча, музей Караткевіча, помнік, хата, дзе ён жыў пэўны час, там паказваюць хлеў, якім ён напісаў «Дзікае паляванне караля Стаха». Дом, у якім месціцца музей, гэта радзільня, дзе сам Караткевіч нарадзіўся. Ну, ўжо што жадаць лепш, чым такі экспанат унікальны, правда? Але калі мы прыехалі ў Рагачоў, ўсё апынулася проста дыяметральна. Караткевіча там няма ў прынцыпе. Хаця там стаіць хата ягонага дзеда 1914 года пабудовы, і ў гэтай хаце ён напісаў, у прынцыпе, палову сваіх твораў, тому што кожнае лета ён прыязджаў туды да дзеда, да бабы, і сядзеў там па 3-4 месяцы. Яму далі асобны пакой, ён набыў стол, і там сядзеў і рабіў. Христос прызямліўся ў гародні, напрыклад, другую частку цалкам ён напісаў там. Ладзю роспачы ён напісаў там. Пачатак каласоў па Серпонту таксама быў створаны там у Рагачове. То есть вялікая частка ўсіх твораў. Прытым у Рагачове не было нічога. Ні вуліцы, ні шыльды, ні помніка. Ну, увогуле Караткевіча там не было. А калі нас прывялі на могілку і сказалі, а вось гэта магіла бабулі Караткевіча. А там голае месца, крыш ржавы тырчыць, пагнуты, ніякай таблічкі нават няма. Вось тут мне стало вельмі непрыемна, таму што
Разумеете, как провести толоку и повесить на могилу табличку. Не треба великих сродков, не треба никаких выселков, бульдозеров, эти техники. Треба просто взять некую бляшанку, написать на ее фарбой и отправить в эту могилку некую, что-то такое. Разумеете, але люди нас привели туда, как показать эту могилу, и показали вот пустое место с ржавым крыжем. Мне здаецца, что у нас, белорусов, есть одна вельмі заганная рыса. Мы весь час на кагосьці спадзяемся, нам нехта мусіць. Чаму ўлада нам не робіць музей? Чаму ўлада нам не выдае кніжку? Чаму там, ведаеце, і такое было заўсёды, в мінулым стагоддзі, пазамінулым стагоддзі. Чаму князь там штосьці не зрабіў? Чаму цар? Чаму пан нам штосьці не зрабіў? Потому что мне здаецца, что такі панятак, як грамадзянская супольнасць, у нас ён знаходзіцца ў вельмі зародкавым стане. Что вот мы сядзім і мы вельмі разумныя. Мы говорим, что дрэнна. Дрэнна, что нема музея, дрэнна, что книжка не выходит, дрэнна, что поэт кепска жыве, дрэнна, что грошей нема. И все дрэнна. Але мы спадзяемся, что это нехта мусіць зрабіць. То есть мы такие эксперты констатовали, что это дрэнна, а нехта мусіць за нами занотовать и сесть и это все робіць. Я не ведаю, хто гэта мусіць рабіць, але я ведаю одно, что калі гэта не робіцца, то гэта мусім рабіць мы самі, а не спадзявацца на тое, што нехта вось як бы прыйдзе і пачне. І вось тады у Рагачове я таксама подумаў, это не так складана. Собрать грошы и поставить помнік на могиле. Это не так складана. Я повесил обвеску, мы собрали $400 раз блок, вырабили помнік, поставили его на могиле бабули Короткевича. И так и написали бабуля письменника Владимира Короткевича. Все. У Рогачове з'явився место, где есть имя Короткевича при нас. Правда, после этого мясцовому райвыканкаму стало соромно. Они подсыпали улицу до хаты, каля хаты поставили камень, на камені повесили табличку, что в этой хате писал Короткевич. А потом начался апогей. Они стали голосовать за переименование улицы Чкалова в улицу Короткевича. На этой улице хата стоит, где он писал. На этой сессии депутатов, которые голосовали за переименование, один голосовал супротив. И он это сказал: Чкалов летчик, и я летчик, не могу голосовать. И все. Все остальные. А так само акции, связанные со сбором сродков, я спочатку поговорю, а потом картинки покажу. Акции, связанные со сбором сродков, робились еще несколько разов. Тут недалеко от вас, под Глушашами, живет сестра Василия Быкова, Валентина Владимировна. И у нас живе одна, ей допомагає соціальна работниця, 2 рази на тиждень до її приходить. Ось, але їй вже 85-86 годов, и ей вельми тяжко, потому что она уже была стратила зрок, ей зробили операцию и вернули зрок в 10-й лікарні в Мінську. Ось, але вона там ці то на некваліфікованій праці працювала. Коротше, сенс такий, що їй вельми маленька пенсія. Она отримливает там до 700 тысяч, меньше, что она вот отримливает. Вот. А старому человеку леки треба, и так далее, ну так и поесть и купить, этого можно не копить так само. Вот. И вот несколько разов мы так само собирали гроши, ее допомогчи, например, газовую плиту набыли. Причем мясцовая газовая служба Лушацкая, когда я им позвонил, подлумачил ситуацию, что готова сестра Василия Быкова, они сказали: о, так давайте, как вам не вести, мы вам машину выделим и сами подключим, бесплатно все подключим на эту плиту. Как бы другий раз, разумеете, не завсёды все в грошах просто, не завсёды вся справа в грошах. Например, у нее не было телефона. Не было телефона. Появляется человек 80 годов, нема телефона, а коли кепска стане, нема як лекару позвонить. И она ходила до суседки завжди. И как с ней поразмовлять треба было, как суседка шла и погукала. Разумеете, кругом люди. И заместо того, как говорить: ой, негодяй, сестра Василия Быкова живее, телефона не имея. Нет, треба идти до людей и усмехаться. И казаться: слухайте, ну это ж не складно, давайте зробимо. Разумеете, як высветлилось, что просто вот начальник районного узла связи, он просто не знал, что у них нема телефона. А как только он узнал, пришли 2 мужики, выкопали от суседки траншею, проклали дрот, мясцовый этот отдел соцобеспечения выделил ее телефонный аппарат. Ну, поставили, подключили, сидеть, звонить, разумеете. И знову ж, разумеете, я часом сутикаюся з тим,
што калі людзі нават хочуць зрабіць некаторую добрую справу, то выходзіць часам наадварот, потому што калі пачынаецца агрэсія, там сканчаецца добрая справа. Вот, негодяи, черти, издеваются над бабушкой, телефоны не проводят, да? Ну з яким-то адчуваннем люди до вас будут ставить. Ну что вот, а чего вы не возьмете, не купите телефон, да? Вот. А другий раз так само с дровами проблема была. Все, и дровы не хотели вести, а уже зима начиналась. И снова уж можно было поднять крик, сказать, негодяй, бабушка замерзает, да? Коли позвонить у райвиконкам, сказать, слухайте, что такое, вы сегодня что, дрову долго вы не везете? Взяли, привезли дров. Потом, правда, был анекдот еще. Коли начальник райвиконкама прислал до яе свою наместницу, каб тая высветлила, чего ей еще в житті не хапае. И тая сказала, что у ей прибиральня повалилась, амаль что. И наместница сказала, мы дадим поручение, все. Потом пришли некие рабочие и сказали, нам дали поручение вам збудовать прибиральню. Але дошки вы у нас купите. Разумеете, Ушацкий район, який славится своими лесами. Пока едешь до Ушачева, там лес. Дошки вы у нас купите. Купила она те дошки. Так, некий древотник збудовать. Мы вам збудуем, а дошки вы у нас купите. Дякую, что вы збудовали. Дякую хоть на гэта. Разумеете? Так само в минулом годе собрали некие гроши, купили ее обогревальник, потому что, когда ее сделали операцию, зрок вернули, ее нельзя было тяжкие речи, дрова нельзя носить уже с улицы, и тому треба было ее обогревальник. Разумеете, и чему я привожу эти приклади ось таких маленьких справ, на яких я засероджуюся? Конечно, когда поглядеть у масштабах нашей белорусской цивилизации, то некие там дрова, некие обогревальник, дрот телефона, это ж такая дробяза, такая лута, якая просто... Усе мы марим про большие справы, правда? Все размовляли про Беларусь, все видали историю, уверживали Гердена, толками ходили, и Киркорова слухали, так. Усе мы про гэта марим, але на шляху до гэтага треба працаваць, як высветлілася, што ўсё гэта на нас не хоча з неба падаць, і, на жаль, трэба штосьці для гэтага варушыцца, не сядзець, не чакаць, пакуль яно само ўсё прыйдзе. Зараз нейкія карцінкі тады пакажу, якія я тут адкрываў. Вось яшчэ адзін прыклад такой маленькай справы. У Менску жыве мастак Анатолій Наліваєв, які у 45-м годзе, калі яму было 14 гадоў, ён вучыўся у мастацкай школе. І настаўнік даў яму заданне такое, хадзіць па цэнтры горада і маляваць старыя будынкі, якія пашкоджаныя былі падчас вайны, альбо не пашкоджаныя. І ўсе гэтыя малюнкі захаваліся. Но, як вы разумееце, прайшло 70 гадоў амаль, і яны былі ў вельмі кепскім стане, гэтыя малюнкі. Там пэўны час у гаражы іх захоўваў, не было дзе захоўваць, яны месца займаюць. Яны былі ў кепскім стане, трэба было іх рэстаўраваць, фарбу набыць, матэрыялы набыць, лак набыць, рамкі набыць, каб это ўсё зрабіць. І вось таксама я такое абвяшчаў, збор сродкаў. Вось тут напісана, што яму трэба было 600 000, ён падлічыў на гэта, на ўсё. І вось ён сам кантар, спявае еврейскія спевы у сінагозе, і таксама вот ён мастак. І вот бачыце, сабралі гэтыя таксама грошы. Вось ён аднавіў 24 работы на гэтыя ахвяраваныя грошы. Вось я тут пафоткаў гэтыя работы. Вось это, дарэчы, кафедральны касцёл у Менску на плошчы Свабоды. І вось гэты будынак, это будынак иезуитского коллегиума с свежей званіцай, які у камуністаў взорвали уже пасля вайны. Это будынак, бачыце, у вельмі добрым стане. Падумаеш, дах згарэў. Колькі разоў дахі гарэлі за гісторыю у касцёлах, у церквах, у сядзібах. Розных взорвали пасля вайны. Мы сегодня заходзіў я в музей у вежы Альгерды, там вот висять же фотаздымкі, колькі ў Віцебску взорвали пасля вайны ўсяго. Правда, и это миф про то, что все уничтожили немцы. Есть фотоздымки, дякую Богу. Вы ведаете, у якім годзе взорвали Добравешчынскую церкву, якая тут цераз раку от нас стаіць. И вот гэтыя малюнкі Наліваева, яны для мяне былі вельмі важныя і каштоўныя тым, што на іх відаць,
что Минск не только немцы уничтожили, и что вот эти все будинки, которые он зафиксовал у 45-м году после конца войны, когда все, уже немцев тут уже не было. Правда, что больше с этих будинков сегодня нема, и они не сами развалились. Разумеете, но вот дякую Богу, костел Роха, вот он, бачите, стоял без даху, и вежа была без купола, вот его обновили. Могли не обновить, могли так само зруйновать. Вот это червоный костел, он такие малявал, такие хаты за червоным костелом. Вот это, бачите, вот этот костел, теперь на этом месте стоит Палац Республики. А вот это доминиканский костел, это у початку 50-х годов, вот он вот таким выглядит, пережил войну, и у початку 50-х годов его взорвали. Я уж не біда обновлятися. Ну, там я выхожу упритык до Палаца Республики обновить, потому что на месте самого палаца стоял кляштар, а на месте костела отрымливается сегодня дорога и ходник. Ну вот нібито есть проект его обновить, ну, никто же не даст обновить, бо на фоне его Палаца Республики глядеться, мягко говоря, не будет. Ось, потому что я сегодня бачу Витебський такий будинок, насупроть, на той бок от церкви Воскресенської, який мавзолей стоїть, такий пригожий, да? Це кшталту Палаца Республіки, нечто, ну може тоді модно було таке будувати, но мені вельми дивно, яке розуміння пригожого було у людей, які це будували. Ось хто із якого боку може назвати це пригожим, у принципі, ну не ведаю. Сегодня модно со шкла все будовать. Разумеете, со шкла, значит, современно, модно. У вас так само пирамида есть, это Хеопса. Вельми это самое цікаво. А, Лувр, правда. Ну, ночник это важная справа для города, я згоден. Ось. Не, просто разумеете, уже речь, коли вы погуглите, то в Нью-Йорку на Манхэттене вот эти шкляные хмарочосы побудовали все в 1920-х годах. Побудовали и забыли. Все это, ну, пройденный этап. До нас чомусь это докатилося про 80 годов мода, и теперь просто любой будинок треба обклеить шклом, каб він виглядав по-модному и по-современному. Просто чертежи спилили. А, ну нарешті. Ні, чертежи виклали в інтернет, нарешті. Ось у чому річ. Разумеете, ну и вы снова, разумеете, коли казать про культуру, что архитектура это так само великий складник культуры. Вот эти шкляные халупы, это белорусская национальная архитектура, ці як? Я не разумею. Вот это пирамида Хеопса, это белорусская архитектура, ці что? Неореспубликанский стиль. Разумеете? Вот эти хмарочосы, которые теперь модно будовать, это белорусская архитектура, ці яка? Ну, я щиро кажу, що не разумею. У нас прийшло, так само не було білоруської архітектури. І вона дуже стоїть. Так, воно було адаптоване, але Есть такое. ніхто не каже, що шкляна Архитектура архітектура уже так само просто є. стоит жена наших. Никому не отдадим. Ну, есть такое. Это так само хорошее. Так, ось Валентина Владимировна фотоздымки, ось Нина Забагровальников стоит, Дилонги, не або что. Ось, бачите, спіс людей, які ахвяровували гроші. Вельми важно, щоб люди, які спричинилися і, наприклад, не змогли поїхати, показати фотографії або відео, показати, що ось, поглядите, як це все виглядало, що удільничаєте далі у подобних речах. Ось плита, ось стара плита, як виглядала, пригожа. І там просто жах. Ну, коли її витягнули, там ці всі труби, этой саржавеле, все було, там просто такое, як вона не вибухнула, эта плита невідомо. Поглядите, як вона виглядала. Ну. Ось, бачите, газовая служба, расставили знаки «Опасность», кирпич, никому не ехать. Достали эту плиту новую, потягнули. Новая, вон уже все закрыто, навод перепоржавее, ничего не будет видать. Ефес. Бачите, распаковывались. А самое цікаве, потім подрулили сусіди. И кажут, Валя, что это такое? Она говорит, а плиту новую привезли. А мы не сказали, что это, ну там люди збирали, бо вона могла соромиться, что ее нету, так же про гроші збираються. Мы сказали, что это от газовой службы подарок. Вот. И пришла соседка, каже, Валя, где ты плиту собі нову взяла? Каже, да, о, газовая служба приїхала. Да? А ви там всім так привозять?
А ты, газовики, не-не-не, только этой бабы. Она у нас на особенном счету